Ngiyalukhetha unyazi lwezulu. Siyabonga bantwana benkosi. Ade sihlangene ekseni inkonzo ingeyentsha. Namanje siyalibonga lelo thuba baba Mshumayeli ukuthi usiphe ithuba lasemini. Sihlangene ngendaba eyodwa yobuNazaretha. Amen. Sizokhuthazana singabantwana. Ngike ngakhuluma ekseni. Ngikhuluma ngicela ukuthi abantwana ake sibanikeze ithuba. Kunomntwana okhuluma ekseni emakhosazaneni. Ekhuluma ngokuthi kufike lapha ngaba zakhona uShembe. Kodwa ngoba sikhona singabantwana baleli bandla sizele khona lokho ukuzonikeza labo bantwana ithemba. Njengoba silapha nje sikhona ngegama lonyazi lwezulu. Kuningi esidlule khona. Kodwa uShembe ukwazile ukusibeka la isikhona. Siyafisa ukuthi kubaholi benabathu. Asithi masikuqe kulabo bantwana sibabuyisele ngethemba. Njengoba bebancane kangaka nje. Angazi isikhathi esiphila kuso. Siya kuDisemba. Uze kuthiwa umntwana omncane uyibulele. Abanye bane bafeyila uthothi bayibulele. Abanye baxakwe izinkinga uthothi umntwana ulithathela umphefumulo wakhe. Kodwa sithi siyintshana libandla sinabathu sikabaholi benabathu. Sithi hlalani kuShembe uyikho konke. Kodwa kukodwa okubalekile kufanele kwazi ukuhlukanisa. Njengoba silapha nje kunabantwana abaningi abangekho la. Abahlele etwaleni, abahleli kwihunga. Sizokhuza ukuthi nize ngayithatha le ndlela. Ngoba ayisandawo. Lokuqile mawujwayele ukukhuluma noJothi abantu bayakwazi. Ngiyaxolisa. Usihlalo wenabathu kule region. Umfana kacele le eMkhayideni. Sisandinda wasimisa lapha abantwana benkosi sizofuna iphunga elihle. Amen. Kunokhiye esifisayo ukuthi abantwana benabathu, abantwana baleli bandla bewazi. Kunokhiye obalekile empilweni yomuntu mayikhula. Ovula ngawo iminyango. Kunephutha elikhulu esiyasilenza masikhula. Ugijime weqe igaba. Bese ufuna ukuyovela ugijima usugijima lapha phambili noma ugijima la kwinabathu. Ufune ukuzobuka uthothi emuva uyilahlile indaba. La kwanabathu sihlangene ngenhlonipho. Amen. Lokhiye engikhuluma ngawo ukhiye awuthola ekhaya la uzalwa khona. Hey. Uyabona umuntu omusha
Mawulase ukhiye ekhaya wenhlonipho ukuhlonipha umzali wayo nobaba wakho nomama wakho. Angeke ulivule lela kamera lokugcina. Ukhiye wokuqala ovula ngawo, ukhiye umukela ekhaya. Bese uthola isibusiso kumzali wakho. Uma usuka lapho bese kuba nokhiye othola inkonzweni ebandleni kwaShembe kunyazi lwezulu. La isesigijima khona sithi ngiyakunyazi lwezulu kodwa uthatha ukhiye awukho wasemuva. Ubathe uyanikela, ubathe ucela umsebenzi, ubathe ucela ukuphasa kungenzeki. Ukhona nokhiye wasemuva. Angeke uvule ucela umsebenzi, angeke uvule ucela ukuphasa if ungenawo ukhiye wasemuva ekhaya. Ithi yenye insizwa eyashiya ukhiye emuva iyonikela kwilanga lamalanga. Ithi sengibathe ngiyasebenza ngithola umsebenzi, uyaphela umsebenzi. Uyabuza uNkulunkulu ukuthi wenzani ekhaya. Unenhlahla ke umuntu onjalo. Mhlambe mina nawe ngiyobathe ngiyanikela kuthiwa inkosi ikubusise. Kanti kunenkinga emuva. Yabuzwa lensizwa kwathiwa wenzani emuva. Iyabuza ikholwa kuleli bandla lensizwa lena. Ithi angazi inkosi ukhuluma ngani. Ithi wena unaso isibusiso. Yingakho ubathe uyenza uyagana uyasebenza uyaphela umsebenzi ubathe uzama ukugana kwakho kupheleleze. Uyabuza ukuthi ngenze njani. Wathi hamba uthatha imbuzi ubuyele emuva ekhaya uyokubaba wakho uyocela intethelelo. Bese uyocela isibusiso ngoba uma ungenaso isibusiso sasekhaya hayi indaba yakho ayikho. Ngiyathemba ngoba sihlangene la emzini waseMdedele. Uthi umvangeli wami, umvangeli umkhize. Okuyibona abahamba bawusiguqela uNkulunkulu ngule nabatsho. Kunentshumayelo owayivamise ukuqala ngayo. Njengoba sikhona nje yasakha le ntshumayelo. Sizokhuluma nabantwana ngithi. Amen. Ozolalela intshumayelo noma ozofuna uShembe uyokuzwa ukukhulunywayo. Amen. Amen. Nofuna indlela kaShembe. Nofuna indlela yokukhula abantwana kuhle ukubukela kubantu abaphambili. Ubuke ukuthi benza kanjani kodwa ngikhuluma ngabantu abahamba kahle nase bephumelele. Amen. Uhambe umbuze futhi ukuthi wenza ngani. Uthi lena bathu labo bantwana ngoba sibabamba nje senzela ukuthi behambe beyokulungisa amathempeli. Angazi noma abantwana baseMdedele benikhona nikulungiswa lomuzi izolo. Kanjalo nawe ekhaya ngoba kuzongena isabatha kuLwesihlanu. Lilungisiwe inigceke ukulungiselela isabatha. Ngikhuluma ngalokhiye. Iwona khiye lowo omama bethu abathi mebeshumayela bethi bona babengabatholi abantwana. Kodwa bathi mabebuyela beyonikela inkosi yayifike ithi hambe uyoqeda leli yahlathi, hamba uyosebenza, umntwana uzomthola lapha yana. Amen. Sikhuluma ngesibusiso esinjalo. Siyabacela bantwana benabatsho. Inhlonipho. Inhlonipho kuleli bandla uhlonipha omdala, uhloniphe omncane. Uma kuthiwa ayibe yinye. Umthetho wakwamthetho. Ngiyazi uyashumayela ukuthi ayibe yinye. Wafowethu uma kuthiwa ayibe yinye enkonzweni, ayibe yinye ungawathatha amavesi ezebe mathathu. Ngoba bebaningi kanjela abo bantwana bebefisa ekseni ukuthi nabo benikeza intshumayelo ukuthi abashumayele nabo.
kodwa masithathela abalinye ivesi yabayinye ngikhuluma ngenhlonipho Amen. igama elijulile elisihlulayo lelo kodwa masibambele ukhiye kwenhlonipho leli bandla angeke lize liphele Amen. ngoba abazali bethu nje iminyaka ihamba bayafisa ukuthi kusasa uma behamba kulomhlaba kufika isikhathi bazi ukuthi bashile emuva umNazaretha angeke kuze kuphele emzini yabo iyodwa engifisa ukuyithinta ngabizwa omunye ubaba umfundisi ngaphambi kokuthi ngihlale phansi ibalekile ukuthi ngithinte uthi nikhulumani noma nibashumayizane noma nishumayizana nani nabantwana uthi kunento esihluphayo kakhulukazi kulezi insizwa esihamba nazo kulabo bantwana laba benabathu esihamba nabo bathi sikhathele amacala emshado esishadisayo kuphela unyaka umshado awusekho sekubuya icala uthi senza okuyikho yini uthi kade bahlalela lolu udaba uthi inkinga enkulu thina bantwana esikhula manje mangathi aphamsi izandla nje abahamba u23 la uzothatha uhafu walendlu uthi lezi iyalo lezi thina asisayitholi ngoba suhamba u23 uma uzothetha unkosikazi noma ufuna ukuyocela intombi kuleli bandla leli uthi awusuke eThekwini ngoba ubone nangu umthethwa ukuthi nangu seyacela angeke ngidlule umthethwa ngisuke eflatini la ngihlala khona bese ngigijima ngiyocela nami mawuzocela intombi kuleli bandla uyahamba uyezalukazini zakini ekhaya uyakhuluma kuzona uqale abadala ukuthi usuyacela ukuthatha unkosikazi zoba sezikunikeza isibusiso asenze kuyikho makholo makhosana asenze kuyikho makhosazana uma usuceliwe kuyabuya kuzokuzwa kuthiwa ukuthi nabo yihlalo ingakho ngithi angikhulume le ndaba ibalulekile ukuthi senze njani ngoba laba bantwana laba okwenzeka abakulamacala ilaba basuka la kwinabathu noma ungayihambi inabathu kuleli bandla uzenzela okwakho kodwa uma umntwana leli bandla uyinabathu noma ungekho la kodwa lapho khona mawusuvela kuthiwa inabathu uma usuceliwe kade ngibona insizwa ziposta zicelile kukuhle kunje yana nkosazana mawungasenzi isiguqo ka12 noma isiguqo sika4 qala namhlanje mawusuceliwe usenze ngoba usuke usulindile nomubi usuke sekufuna ngaleso sikhathi cela kuNkulunkulu ukuthi kuze kufike lolu yasuku akusho ukuthi masuceliwe umama wakho awusamlaleli uma usuceliwe usahaphila ngaphansi kwemiyalo kamama wakho yomzali wakho konke okwenzayo awuyiphumeli koze kuba ukukhipha ngesandla ubaba wakho uyakhipha uyoshada bayakhala abagcotshwa ngemshado engahlali kodwa kwacelwana siyacela abantwana benabathu asilungiseni njengoba siguqile nje sizocela njengoba kukhona abantu abadala nje siyasifisa ukuthi noma abagcotshwa bebancane namhlanje kwesinye isikhathi siyasibe nenqwaba yabagcotshwa siyakuthanda lokho ukuze la isiphambuka khona bekwazi ukusiyala
Siyacela boyisalo benabathu asambe ngokwindlela okuyiyona. Abashumayeli ukuthi usihlalo kusewumshumayeli wena baba wekhaya wena baba wethempeli. Umkhokheli ngoba ehleli lapha ukuthi sengiusihlalo wenabathu angigcotshiwe. Akukho engikwenzayo umkhokheli nomshumayeli engakwazi. Konke engikwenzayo ngiqala kumshumayeli ngiqale kumkhokheli. Ilokho bantwana benkosi ngiyacela ukuthi uNkulunkulu wethu unyazi bezulu lusikhumbule singabantwana usathane uchithekile ezweni kodwa siyacela ukuthi uShembe sembathe asilwe nathi ngezandla zombili ukuthi simnqobe singamvumeli usathane masihlale kuShembe nje kakhulukazi mntanami lokhuluma ekseni hlala kuShembe ngeke ze kulahle kunezinsizwa la kunabafowethu baningi bayizintandane kodwa amakhaya ayaphila namhlanje ngenxa kaShembe kodwa abasukanga kuyena inkosi kusisini kuzwile seyefona indlela Ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni. Amen. Lo mntwana ogugile owakwaDlamini ehlanzeni ithempeli eShowe ayibonga inkosi. Amen. Bantwana benkosi sihlangene ngomuntu omusha. Umuntu omusha ke uhlezi njalo njalo ezovuselelo. Umuntu omusha ke kuya ngokuthi ekhaya ukhuliswe endlelane ngoba lokhu ngizokusho njengomzali. Engani uma umzali ekhaya ingane uliba lokuyixoxela ngokuthi hayi umshumayeli unjena umkhokheli unjena masuhambile emhlabeni ingane izoyena ethempelini ngoba uzofica lo mkhokheli ongamfuni. Sihlangene ngendaba enjalo. Ngesikhathi senkosi yesibili ulangaphuma sikode ngithe kuya ngokuthi ingane uyixoxelana ekhaya. Bake basixoxela obaba bathi kwakunobaba umshumayeli othile wayehamba ebheke ngasethempelini. Uthe mezoqhamuka ngasethempelini sesondela waselibona ithempeli kukhona ubhombela phakathi ithempeli laseliphakama yaze la usithele emafini. Uthe sathuswa yilokho waselibona lehla lathi qithi kwasondela ngoba kalindwanga. Lapha ekhaya ke mayisiqalile inkonzo iqalile okubhlungu kodwa ngiqhubeka ngoba sengize ngayiqala indaba. Wayesefika eseyibamba inkonzo lomshumayeli kwakuhle ngakusasa esimudla lento ubambe nje inkonzo iyamudla lento wayesevuka wayesenikele emzini wasekuphakameni wayifica ingungu mahlombe ibuthisile ihlezi ibukela imgidi. Ngalesa sikhathi khona into entsha sesiyibone yenzeka manje abantu base bagodla amacansi bahlale phansi bethi bawubukela imgidi. Kuleli ibandla thina sazi ukuthi umgidi ubukela uShembe kuphela.
Amen. sazi ukuthi uma ungakulungela ukuvunula ngezathu ezithile uma lapha ngemuva ushaya ithuluzi namhlanje abagodla icephe ezinkulu enamathawula amakhulu anqaba amathawula ungazi inkosana kwenze njani uma beyifica angikho kodwa lapho bengidlula nje uma beyifica ngukumahlombe siyasondela lo mshumayeli uyabika uthi uyayichaza uDawu uthi ngibonele ethempelini ithi hawu mntanami ubone indaba enkulu engabona umuntu ophila emhlabeni kodwa thina boShembe funa uyahamba emhlabeni kodwa thina boShembe ngoba siyakuthanda uzophila nombani njengoba silana akacela ukuthanda uShembe bangcwele Amen. nombani ngoba silana akazazi ukuthi ekhaya ushiyeni uthi umntwana uyakhuluma ekseni ukhulume kwajula undosakade emthinta kodwa umuntu omusha into esishoyo sizovuselelana ukuthi noma kuyinini loNkulunkulu unyazi lwezulu akasoze wakulahla Amen. usethi sithi ngokumahlombe hawu mntanami ngoba siyakuthanda uzoqhubeka ukuphila ngoba ubone uzulile bezolanda abantu sebefikile ethempelini ngesikhathi sekungena inkonzo sibangake sifike late sibangaki angikho kodwa lapho kodwa indaba sekuthenini uzulili ufikile engani namhlanje umzali uyayishiya ingane ekhaya umuzi umama ambuza hawu ziphi ingane mama hey ezami ingane nje ayizwani nokuvuka awu umzali uyishiya kanjani ingane ekhaya isale ilale izokufica ethempelini uma uqhamuka ethempelini kukhona amaphepha ethempelini noma kukhona amangcola ubani ozongena waklini ingane uyishiya ekhaya na sithi salukazi esizala ubaba sasinolaka sithi lapha ekhaya ngoba lenkonzo yafika nabantu abami ayisoze yaphela ngawe ngangikhoze kakhulu ibhola ithi uzohamba ebholeni kodwa uyofika lezindlu igiyiwe sokubona uzohlala uma ubuye ebholeni uzofika udleni la ekhaya ngoba la ekhaya wekho amalungelo la ekhaya imizi asoze sayiphatha ngemthetho yalendoda lena enekhala ekhulu asoze sayiphatha imizi enjalo enamalungelo iyafa le nto sakhuluma ngayo ngoba nombani uyalingana lapha ekhaya sekuyalingana angifisi lapha ekhaya sikhuluma ngomuntu omusha kodwa umuntu omusha ke lapha ekhaya into ebalekile kuyo inhlonipho ngoba mengasaphatheke ekhaya njengoba silana nje kuyoba yihlazo ukuthi la uphuma khona waziwa mina njengoba ngilana nje abama bagcotsha bayazi ukuthi ngila le nkosazana kade ivula ngomthandazo nje yasezweni lakithi isiripothelile ukuthi namhlanje izobe ingekho ethafeni thempeli izobe ilapha ekhaya wena abakuphethe kuyaziwa ukuthi la usuwela imfulo emngaki waze uzofika la angawazi igama lomfulo uthini seduze kwawo uzothi usuwela imfulo emngaki kungaziwa ukuthi la uripothe kubani ukuthi uza la indaba okumele siyilungise yomuntu omusha ukuthi lapha ekhaya phansi ayiphathe kanjani ngoba akufuneka abazali bethu mase behambile emhlabeni lemizi igijime imalasi ngenxa yokuthi thina asiphatheki sizawukwenza njani futhi lapha ekhaya usathane into osakhuluma ngawo uzohleze sifunda ahlakaniphile yamazwi 3 uqale evesini omunye avula uvesi 46 emthandazweni wesabatha ngisheshe ngibaleke ngifuna nje ukukhuluma ngosathane ukuthi noma uwuphi ungasekho phambi kwabazali kodwa usathane uzohleze sifuna ithi inkosi ilanga emzini omdala wasenhlangakazi bayifica ngalesa sikhathi abantu babengakabaningi kakhulu bayifica isedokodweni bese kusondela abantu abangakholwa intatheli ziyabuza zithi awuShembe ngaba unemihle emkhulu emihle yini pho namhlanje sikubone uhlezi etendeni elifana naleli futhi ulele embhedeni omncane kangaka indaba inosathane 3 verse 1 amazwi ahlaniphile baba ndodana yami ngakhohlwa isifundiso sami inhliziyo yakho mayilonde emyalo yami ngokuba kuzakwenezelwa kuwe ubude bezinsuku neminyaka yokuphila nenhlalo enhle ubele neqiniso makungahlukani nawe bophe entanyeni yakho ulobe enhliziyweni yakho uyawufumana umusa nenhlanhla emehlweni kaThixo nakubantu themba kuJehova ngenhliziyo yakho yonke themba kuJehova ngenhliziyo yakho yonke noma ngabe ukuphi noma ngabe inkinga zingakanani ekhaya kodwa uma ungasuki onyazini lwezulu ayibonke Nkosi ungenciki kokwakho ukuqonda ekuhambeni wakho konke umvumo uyakuzilungisa izindlela zakho
wakho ungabohlakaniphile emehlweni akho ungabe ohlaniphile emehlweni mesabe uJehova mesaba uJehova udede kokubi udede kokubi ngoba impiliso ngoba impilo emisipheni yakho emsipheni yakho nokuphumula emathanjeni akho iningi baba kwashona ilanga verse 46 mthandazweni wesaba Fundisa indodakazi yakhe ngazoni. Wena-ke indodakazi lalela isifundisa inhlononyoko sokuhlonipha inhlononyoko. inhlononyoko woza nayo ukuze kube njani mohlonipha inhlononyoko uma ulela kahle imfundiso zabazali bakho yobandelwa insuku zokuphila phansi kwelanga yokubusisa ebuganeni wakho iningi nenzalo umzimba wakho yakubusiswa ithi inkosi ilanga hawu ningibona ngihlezi kuleli tende ningibona ngilele kulo mbhedo omncane kangaka ngibalekela usathane ngoba usathane uyayithanda into eziphakeme ngakho-ke bangcwele asingaphakami phambi kaJehova asingaphakami singabakhulu kunomsebenzi uma kuthiwa asigade lentsha bese sibakhulu kunomsebenzi inkosi ibusise nikuzwele oh yathanda ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha lena bashu idalelwe ukubuyisela intsha yebandla lamaNazaretha ekubeni intsha ekholwayo emesabayo uNkulunkulu kanti ngaphezulu kwakho konke kuba yintsha ezoyigcina imithetho kaNkulunkulu. Iyona nto ke edalelwe inabatsho. Abantu abaningi bengabi nakho ukuqonda noma intsha eningi kuleli bandla iyengabi nakho ukuqonda. Njengoba siphumile sila asikho engqungqutheleni. Kodwa njengoba siphumile sila sikhona njengeyithunywa njengeyisebenzi senkosi enkulu unyazo lwezulu ezisithumile ukuba siphume sibhasobhe lokusebenza. Ingakho ke ukuthi noma sekukhona esingakuboni kahle kumele sikukhuze. Ngoba uma sikukhuza thina lena abasho kasiyibuki njengo North Coastal region. Abanye lena abasho bangayibuka njengompoluzi. Kodwa njengoba sisebenza thina sisebenza unational. Ukuthi uma usuka la namhlanje kuye eGoli ufica inabasho yenza ngendlela eyodwa ngoba sakha ibandla lonyazo lwezulu. Angazi noma nengiqonda yini. Sakha ibandla lonyazo lwezulu. Akukho okwethu esikwenzayo la North Coastal region. Konke esikwenzayo sikwenza ngokuqonda nangokuyalelwa. Ingakho noma ifundiswa uma ifika kuleli bandla sisibuza ukuthi iphi iconstitution enabasho. Siyesiphendule sithi iconstitution enabasho unyazo uqobo. Ngoba namhlanje uma ngathi unyazi luyayivala lenabasho lapho esokhumuka khona.
kodwa ngowe constitution abantu bangenza into abayithandayo. Asikho ke kulo msebenzi. Njengoba siphumile la siphume njengoba uNkulunkulu esithumile kuba masilanda abantwana. Ithi inabasho mayigcwale kuphi ethebelini. Inabasho akuyona inabasho ngoba sihamba siba nama-visits kanje. Sigcwale khona mase kuthiwa inabasho. Ithi inabasho abantwana abagcwale kuphi emathebelini abo. Angazi noma niyangizwa yini. Asenzeni into eyenziwa kuleli bandla. Singenze okwethu ngokufunda nangokuqonda kwethu. Lo msebenzi lokwamiswa ubaba mkhulu akwazi ushintsha indawo. Okubuhlungu ukuthi noma kushintsha izinto kuleli bandla siyathula siyayibuka. Asikwazi ukuthi sikhuzane sisodwa. Umbuzo makhosazana uthi uyoba umama onjani ekhaya uma ubona into ephambukile nawo masuba mdebo omunye naye. Kanjalo nathi kuthina ngapho makhosana. Kuleli bandla kumele siqonde into eyodwa. Funa kule nabasho ngifisa ukuthi siqonde into eyodwa. Njengoba sila azile ukuzozimamisa umthetho. Njengoba sila siphume sizosebenza umsebenzi kaNkulunkulu. Njengoba size la sizokhonza uNkulunkulu. Ngiyadabuka umusu ekhaya wathi uzozibambisa umthetho. Okusho ukuthi wena wukho enkonzweni yonyazi lwezulu. Akusho ukuthi wukho enkonzweni yonyazi lwezulu. Sila ngoba sizokhonza uNkulunkulu. Asile la ngoba sizofuna inkonzo. Sila ngoba sizokhonza uNkulunkulu. Amen. Asimkhonze uNkulunkulu wethu. Simthande uNkulunkulu wethu. Amen. Uma sizoba munye alizu zimazimazi lokhu zanibandla lonyazi lwezulu. Kodwa uma sizothi sikhona ethebelini, sikhona ngembono yahlukahlukene. Kukhona abafikile ngenhloso ezithile, iyonakala yonke lento. Ngenye imini singapha eMozambique, elanguage yakhona angayizwa nokuthi thini. Kodwa ngiyakhumbula izibuza ezingane ebusuku, sihlele lapha nomkhwanazi. Uyatolika kutolikayo. Ziyabuza ukuthi kwenziwa yini ukuthi amakhosana ephume ehambe one ngaphandle izingane zabantu masabuye ezocela lapha esontweni. Kusho ingane zaleko eMozambique. Mezithi kumnandi ukuba lapha ngithi kuyatsakisa ukuba ngazi kuphi. Kodwa ngizama ukunivulela ukuthi lo msebenzi kaNkulunkulu ungakanani. Umsebenzi kaNkulunkulu akhona ukuthi abangiphethela ubhobho ngoba ngikhuluma. Kodwa umsebenzi kaNkulunkulu ukhulile wandile. Abanye bafuna ukubona izakhiwo enabasho. Cha uNkulunkulu uthi asiphume siqoqe ingane zigcwale emathempelini. Izakhiwo kukhona abantu ababekela ukwakha izakhiwo zesonto. Angisho ukuthi masinganikeli. Uma khona okuhle kwenziwayo ekhaya nathi kumele sibe ingxenye yabo. Khona njengoba sikhona. Njengoba ngikhona nje ngisebenza kaNkulunkulu ngaphansi kwalomsebenzi. Kumele ngiqonde ukuthi izini inqubomgomo yakwanabantu. Nabantwana laba bakhona namhlanje kumele sobavuselela ngenabasho. Beqonde ukuthi nabasho yini ayifunayo kumntwana omusha. Kukodwa ngizonitshela khona inhlonipho yokhiye wakho konke. Amen. Mhlawumbe ungangibuka ngimncane ngimngaka, yebo ngimncane ngimngaka. Even ekomidini engiseva kulona le region imini ngimncane. Kodwa inhlonipho engifundiswe yona kuphi ekhaya. Amen. Yonke into iqala ekhaya, uma siyaphumela ngaphandle kwamuhle. Angazi noma niyangizwa yini. Kukhona abantwana lekakhulukazi thina ngapha amakhosana. Umuntu uthola ukuthi ekhaya uyena omukela lo Shembe, usezayibona semdala kunabantu abakhona egcekeni ekhaya. Insindiso bayingasenzi sikhona ukuthi kukhona umuntu omdala kuphi ekhaya. Ukuthi wena usiyiNazaretha kusho ukuthi usungcwele. Kuthi ukuba iNazaretha asingathuki uShembe ngezinto esizenzayo thina singabantwana. Kubona umuntu abanakho usekholwa lapha eNazaretha ekhaya uswazi konke sekulindwa yena. Ngisho kuhlela izinto sekumele kulindwe yena. Nakuyena leti khona kuyena. Izinto sayinganivala amehlo. Kufanele uma kuthi uyahamba namhlanje lapha emhlabeni.
akulona ibandla lokugijima phambili umndeni wakho ugijima phambili asimkhonze uNkulunkulu engathukwa ngathi uNkulunkulu wethu aseni la sizokhonza uNkulunkulu aseni uma siyaphuma sekwanabasho siqonde ukuthi nabasho yini ayifundisa ukuthina singabantwana namhlanje bazohamba abazali bethu amakhaya kumele efe ngathi ilona evangelile nabasho lelo kodwa amakhaya azofa ngathi basingalikhuluma iqiniso sizela ukuzokhonza uNkulunkulu la ikhona ukusihlanganisile ibona ubudlelwane esinabo umhla uhamba emhlabeni ngisho ukuthi umngane wakho umkhonza kanjani ngeke uze uhambe naye uyohamba wedwa kumele uqonde ukuthi uzomkhonza uNkulunkulu wedwa hayi nomunye umuntu lenkolo masinga indala lenkolo ngathi siyifice khona futhi siyishiya ikhona masingathathi inkolo ngokuphapha bakwethu sibancane angisho ukuthi ngcole namjoba ngiguqile lapha nami ngisadlula kuzona ilingo kodwa ngoba nginayo uNkulunkulu ngibe nakho ukusaba ngokuhamba le nabasho ngibe nakho ukusaba yabo nje babe khona ozakwethu obaba ucele obaba umnqayi ibona bangikhulisile engazi lutho mina basho ibona bangikhulisile ngalalela noma yikho into enhle kuleli bandla njengokulalela amen ungathi umncane mase ufuna ukuba mdala ngisho ukuthi ungaba nemali engakanani kodwa into enhle ukuthi ulalele ube nayo inkonzo ukulalela ungagijimela ukuthi ufuna ukuphatha kodwa nawe uphathekile uzophatha kanjani na ungaphathekile sathi uzoba ngumsindi ethebeleni mthetho ube nabantwana bakubona abantwana bakho undlovu kayiphikisa ethebeleni ukhanda siphi isithombe kulesi ingane zakho asiqondeni ukuthi mesiphuma siyofuna uNkulunkulu yini esiyofuna uNkulunkulu ikhona lento ayifuna wena uNkulunkulu kodwa masincenga ngomunye umuntu uNkulunkulu abe ethola lento efunayo angiphethe inkonzo amen kodwa bengithandlule amen ngifake ivangeli linabasho kulabo abantwana amen sesihambile umhlaba sesugijimile sikhuluma into eyodwa emakhulunywa ngenabasho angicicizi ngoba uyamuzwa nomuntu othi mesukuma kuthiwa kukhulunywa ngenabasho ubona cha inabasho la ngathi akanayo imandate enabasho ingakho simema sonke sisondelana ngomsebenzi kaNkulunkulu amen uma nisondela nonke lo msebenzi kaNkulunkulu eqinise enhliziyo ezimhlophe nizomsebenzela uNkulunkulu sizokwazi ukumnqoba uSathane kodwa uma sizoqhamuka nembona ehlukahlukene ngase umnqoba uSathane uzosishaya uSathane ngoba nobani kuleli bandla nobani ufuna ukuba mkhulu nobani bafuna ukuba mkhulu cha linda uma into wawabelwe yona izofika kuwena noma ngasiphi isikhathi amen akujima uphange ngoba uphiwe khona ungafuni ubuholi abukho kuwena unamhlanje ngibondulo ngala ngathi ayikho lento kuyena uyayiphoka ngoba nakho nemali wena akusebenzi imali lapha ebandleni ubuholi abunabo ubuncane abunabo udala lo umaso ngithi ungadlulisa kodwa batala benabasho siyanthanda siyafisa ukuthi nibe ingxenye yalomsebenzi kakhulukazi uMdedele nawo wonke amathempeli akhona lapha bazali bethu siyacela ukuthi nisibheke nisithembe noma kuthiwa sithembe kodwa ake nibheke nisithembe kulabo abantwana laba bazofika bethole lezi luleko nathi esiluleka kade besishumayeza nje kuseni beluleka thina singabaholi phambi kwabo amen kodwa bakabezwe ukuthi yini kahle kahle le ndebe yini sibone ukuthi amakhaya wenza ukushintsha yini hayi ukuthi unemali uzoyasebenza uhlala lapha emafletini uthatha imali uyinika uBeyonce lapha ekabale imali uyinika uBeyonce kunabantu abakunikile le mali abakini bakuthembile ngento sayithile kuthi bafuna ukubheka leli khaya wena uthatha imali ugijima noBeyonce lapha qhambe izinto ziyakubhedela ususola abathathu siyakhona ukugijima noBeyonce nani ngapha amakhosazana anikhohle ama-allowance anihambe niyofunda anikhona nje ama-allowance ake nihambe niyofunda uma usuthi ufuna umuntu osebenza lapha eSouth 32 uzofuna umuntu osebenza lapha eSouth 32 unani wena kumele uphume uhambe esikoleni niyofunda into ozokwazi ukuma ngayo kusasa
uma kuthiwa noma ngangifundile ngane ngiyahamba emhlabeni kodwa ukwazi usala ukhulisa ingane izosala ikhulisa uma ngihamba emhlabeni akeni mina ngizohamba nokwami wena ulindele ukuthi uyosupportwa yithina bhanga mina phinde futhi ubhanga uzosala ukanje hamba nofunda isikole into ebaluleke kabi nemsebenzi ungakhetha umsebenzi ukufunda kanana kusho ukuthi khetha umsebenzi impilo yahlangana ngendlela ilokho sithi sizokunikeza ithemba lakho inkosi ubusene kuzwile Amen. isivinini Oh, Otina Valenci Abani Ngiyakhetha unyazi wezona ngiyamkhetha lo nkulunkulu omuhle osithanda kangaka osimemile mambheka ngapha ngemuva njengensizwa yevangeli ngiyayibona ukuthi iminyene ziyagula umuntu mayigula iminyene bantwana benkosi siseyinsukwini zika number 3 ay. uNkulunkulu wadala mina ngangekho kodwa ngaba khona ngaye lo nkulunkulu owathese kuphakameni mabesha amakhehla amadala zake zahlangana insizwa ngoba bona khona abantu ababekela ukubona izinto ezimbi bengayibona ezinhle bakudalelo ithalente labo ungali futhi nabo siphiwo sabo leso futhi ungaxabani nabo ithalente la ayisethe amadoda ayi lo yaShembe funa suke lapha nebeshinyanga izulu ngoba lo Shembe ufuna ukuhlala ehlalweni senkosi la ayisehlangana amadoda ayisememana yabona indoda mayikhuluma into ifuna uyesabe vele kuyisinhlonzo kanti vele indoda isilwanyana nje uyibona ayikho indoda ebizwa ngobeautiful lutho ngafa ayisehlangana lamadoda amabana asesondela athi abana simkhiphe yasinyanga izulu hawu ngoba ngafakela uthe enyaweni yathi phum 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 ha la kumuzwa khona lapha ngathi vele hamba khona wena uthatha inkosi ilanga suka la yabathi yaphuma ihamba ngenyawo abakabheka bezulu lapha baphezulu babe khona bade ihamba ngenyawo engafakela uthe enyaweni phansi kuthiwa yahamba phansi inqamula ibheke phezulu iphenduka ibuka umuzo sephameni inikini ikhanda iphinde ihambe kuthiwa yanyuka njalo abantu benkosi yahamba njalo yaze yafika ngazivele kuthiwa leze lizwi ilanga ukuthi ayikoshiwe inkosi inyanga izulu yathi hawu nimxoshile umuntu yaxoshwa nikwabo kuthiwa yakhala inyembezi yayisisuka ithatha amadoda isinyuka isibheke ngazivela kuthiwa yafika komshayo ekhove imbili yafika yamaphambi kwakhe yayisithi mfowethu baba ongcwele bakuxoshile kodwa ade ngibuza kubaba ukuthi bebezothini ukuqhuzukile igazi achitheke emhlabeni nomhlaba uzonuka igazi ngesecond phakamela nje ukuthi ndlulisela umbhobho kuneyihambeli zethu lapha neyihambeli zethu isuka koGoli esuka koThekwini ebeyingalela indlela yonke zithi basifike eMdedele kuhleka abantu kubagona nawe uma ufikele kubanjani bakugone bengicela nje baphathi babo banikeza lelo thuba ngiyacela baxoxo mina ke ngiphethwe bantu benkosi phethwe nanga umvangeli wakithi ke lakithi ke ningathuki ke ufica inomvangeli umthetho nomfundisi umthetho nomshilo umthetho nomhlaba umthetho nomkhokheli umthetho phathwe nabasho umthetho sesothi ke uma sesiqedile kunempunga yakithi lapha sincela kuyo isilwane sikamhlola akuhliziyo enhle singathi uShembe ngakukhulisa baba mkhulu
Baba ucela uShembe sathi ngikukhulisa. Baba kwabini. Sathi uShembe ngikukhulisa. Njengoba nisiphethe sizingane. Siphethwe yibo. Noma siphuma sibhekele sikhuluma nabo ethi kulungile. Okunye ubone ukuthi kuba kufanele kwenzeke. Kodwa ngenxa usebenzela inhliziyo zabantu ukuthi akwenzeke. Kunensizwa ngicela kusukuma insizwa. Kuneyihambele ngiyacela ke bantu benkosi. Asinaso isikini. Kodwa ngenxa yehambeli ngifisa ukuthi ngibeke. Kuphama insizwa segoli. Mhlawumbe ngapha nganeno kuphinde kusukume yakithi. Kuphinde kusukume egoli. Kuphinde kusukume eyakithi. Amen. Leso sikhashana sokuthi mase kufika esikhathini nobona sengimdonsa ngeqakala senobe sengibuyisela ubaba umkhulu. Amen. Ini Elewani Shambe. Dambi Nom Nazareta Ini ngiyayikhetha inkosi enhle yasebuhleni unyaza ayibonkosi. Hayi sengiyaphuthuma bangcwele kodwa lo sihlangene ngaye uNkulunkulu. Usiphamandla mina ngingwakabuthelezi Sibo. Wamphukunyoni kodwa ngisuka eGoli. Amen. Insizwa ke ezinye ezingaziyo zingazi ngodubula ngaface. Angibukeke kahle bangcwele asikisi. Kodwa sengiyaphuthuma lapha kwabheka uZulu. Kufika inkosi la. Bayenza abazali bethu baphethe ukudla lokuthi umbono. Bavela uNkulunkulu wethu omuhle. Kukhona ingane lezi abafishana abafana bahleli ngapha bayadlala. Uma befika bekubeka ukudla ibanakile inkosi langa yayisibuka imuka lezi ngane. Uma bekubeka ukudla uthi bazali nayibona lezi ingane ziyadlala eziye zabafana zakhubumba zakhe inkomo zithi nemizi ezamantombazane zifaka amakopini udaka zithi lezi ingane ziyapheka ziphekela abayeni bazo. Ithoda khona ingane evela yakhiphiza yonke lento esiyakhiwe lezi ingane. Ithana ibheke ingane mayidlala ngadlaleli kude nazo. Hayi kodwa awusahliphizi ngegogo manje usuze wakhula. Ahliphiza ngemfutho. Wakhiwe intanda yahliphiza we. Wakhiwe ingane leli manje yahliphiza we. Hayi kodwa usukhulile bantu yasebenza lutho manje. Wayekathi uvela umngane mntaka bama yasebenza lutho kulile manje. Hayi. Isiyindaba yami ngikhala phansi zilinga insizwa hayi ukukhulu uzemba kwamba futhi.
sibuye gola sinale nganza ukuthi amehla bomba thekhe sifuna nje uShembe sifuna unyazi hayi bakhonzi hayi ngikhuluma indaba lapha ekhaya ngithi kusathole Vryhead bengakathuthu kuya lezansi eMatuba uthi umkhulu wami umshumayeli lapha eThekwini emakethe uthi wafika umama ekhaya ethi wabuthelezi efretha izandla ekhanda ethi ngane yakhe inqunyela isigwebo sentambo uthi ayingahambi nawo le ngane uthi mayifika abakhonzi esefikile la ekhaya uthi isaphuma insizwa kabuthelezi yayisithatha umNazaretha yathatha ubhoko yahamba ebenhlosibaya ekuseni ngo-4 ngomthandazo yafika yatabalele nawesibaya amen ayasibamba bakhonzi isikhathi siyahamba uthi badala abantu basazulwini wangena uma ifika lapha wafoyineza amafutha namanzi omthandazo wayesethi ayihambe ifika iphuze lamanzi nalamafutha omthandazo akukho kuyenza kuphuza ngaphandle kwalokho uma ifika badala benkosi efika ekhaya kwenza intombazane amantombazane mathathu abulela umlungu anqunyela isigwebo sentambo bayazi abadala uma befika ithi intombazane ngiyayiphuthuma bangcwele ithi intombazane ngathi mangena ngithi hamba ngumuntu wokugcina ngoba kunabantobazane sasibathathu ithi ngangesaba ithi wangena intombazane yokuqala ithi wakhala umshini wahlukana isidumbu nekhanda wabuyisela eceleni ithi yangena intombazane yesibili uthi ithi ayingakangeni intombazane yesibili ithi abanemnyango esasikuyo endlini ithi wangena umoya onjengenkungu wagcwalisa lendlu ithi khona into yangena njengembobo wakhiye ithi wangena ithi ayibona ikhula lento wasoba umuntu wafika ngibambe ehlombe inkosilanga yathi sesifikile thina bashophe intaba yasasebenza mntanami Njalo. Sho. unganina uthi bathi bawukhalisa abantu ngumshini ithi wathula wathi du wangasho lutho uthi bangikhipha uthi bacela ngumshini bawuthatha unalutho uthi baphinda bangibuyisela uthi ngathatha unalutho uthi bangikhipha bathi hambe ngibuyele ekhaya yaphinde izinto ngenzile ugogo wami wahamba ngo-2010 emhlabeni wathi yazi mzukulu leyo ngane yahamba yagala kwasibanibani yasikotha isibongo osibusise ngelizwile Yesa inhliziyo yami batha thelezi ikhona into oyithandayo kodwa uShembe angayithandi akathi namhlanje uShembe bangageza inhliziyo yakho namhlanje uhlukane nawo leyo nto ngoba uyakwazi ukushaya abantu uShembe wakuphi isiphiwo esibi wakupha nencindi enkulu kodwa ushaya abantu abarongo geza inhliziyo
Amen. Ngiyahlala elisasibhekela ngisibiya ngoba kumpela. Elisasibhekela ngiyahlala. uShembe wangithatha ngisale emampondweni manje. Nasegoli futhi ngisazohlala. Yeah. Nakufika enginkosazane yadayithela lapha emzini wakithi lapha lekithi kwamdlentshe kunomuzi kanje bese kuba yithempeli bayazi abafethu lapha kubona abangane abafethu lapha. Ungathi usuthi khona abangane ababi laba abayiphethe njalo abafethu lapha. Yangala nkosazane yagudla umuzi yamangena ngesango yagudla umuzi yagudla ingadi yeza nganeno wakumhla ka24 ku2014 yaguza ingadi yasondela yayisiza endlini enkulu yayisifaka ihlala kuvurandi yafika yahlala phansi yayisithula wayesengibiza umama wathwelindelani umama kumthetho umkhokheli kodwa ngisho lutho ngalokho ngiyaxolisa wayesengibiza wathi nangu udade lapha awubuze abantu babakho ngekho sasa siyilalela lentokazi yayisikhuluma yayisithi mama ngiyazi namhlanje usuku lamakhosazana kodwa ngithunywa uShembe lapha ekhaya angithumanga lapha ekhaya ungithume lapha endlini ka25 bese silalela yayisithi sizocela mama ubize bonke abantu abangamaNazaretha nabaseduze ubathathe siyalapha endlini ka25 sayifika ingane lapha kithi zibhalisa amagama azo bezisho i-ticket ukuthi bezikhona ku25 bakhokheli nibabhalise laba siyabazi babuye bethi nibabhalise impela ngabalovisi bekhona ngomhlungu sithi sinala abantu lovile uyangibuka inhliziyo yaqiphiza ithi kodwa lomfana abantwana ngakhuluma phela umngane kamthetho ahambe ngalo libandla kanti inhliziyo ayigezeke mfethu noma sesifaka ingubo ezimhlophe noma sesithenga ameva amahle kangaka ekhaya noma sufaka umthwalo omuhle kangaka inhliziyo ayifani nawe kanti kwenze njani Nkosi kanti abasabi khona kuyenzeka uzale kahle uzale ngabantu bashadile uzale emshadweni uhambe uyofunda kahle uhambe uyosebenza kodwa into zakho zingahambi kahle awulayiwe inkinga yakhe inhliziyo ayigeziwe kahle Shembe geza inhliziyo bafowethu isikhathi 9:14 umfara phasi bese ngibeke phansi ngingiphephe amen Yayisisondele lenkosana lethelelo sasesihlangana siyendlile enkonzo ka25 neka14 neka23 sasesingena phakathi yayisisukuma yathi ngathunywa mhlangise ekhaya wathi uShembe mangifika abantu angivula ingoma ka115 uyayazi ukuthi ithi ngoba mangiqala uzokwazi ukulalela umthetho kaShembe ukuthi ivisa libe linye ithi ngivukile mina ebengifile ithi ngivumele ngibatshele abebefile njengami ukuthi uShembe ukhona Yayisishabela lentokazi yayisiqeda yayisithi ngiyambingelela amaNazaretha sasezivuma kumhla ka24 sihle namakhosazane sasihleli sidlanzana yayisithi kwathi ngikithi ithi ngikhula ngiyintombazane engayiphathi kahle ngikhula ngomuntu angamazi umunye umuntu ukuthi uyini masekhuluma mina kusephelele ithi bengibhema ugwayi lona ohlazana kuthiwa yinsango ithi benguthanda kakhulu wathi ngelinye ilanga ngihlele phekwentshe ekhaya kithi umuzi ulapha ezansi kungeka Buthelezi ngiyaxolisa Dubula ngoba Buthelezi inkosazana ithi kwathi ngihle lapha umuzi wakhe uthi ulapha ezansi kwaButhelezi ngase ngisho ngathi mina ngcono ngife ukuthi ngiphilela ngiyibona ithi ngahamba ngayolala uthi ngathi mase ngilala ebusuku silala phansi endlini yakithi yakwaRondo ithi sasilala phansi sibe ngamatonko uthi yayisifika le ndoda engiyifake lapha ukubhombela uthi yafika ifanga kube emnyama yayisifikisa nebhibhi yawo lemhlophe ngaphezulu yayisimcithalela ngonyawo yasithi yawe nakuzwile ukuthi awusafuna ukuphila uthi uyahamba manje uthi ngathi mvusa ikhanda ngathi ngidosa uma yibuthu ngathi ngiyadonsa ngivusa ikhanda uthi uyahamba manje usuqile ngaphandle uthi uyahamba emhlabeni uyalalela nami uyangizwa noma ngibhedela abantu ulalela ngisukhuluma mgodini ukuthi uthandaza uyakuzwa loShembe uthi ngabuka lobo bangingamazi uthi ngathi uyangicindezela wasethi uyahamba
namhlanje emhlabeni adusa ngaphandle uthi wena uyahamba uthi ngambuka ngathi ngixolele ingane zami incane wayesathi vuka masinye ngizayiphuthuma indaba isikhathi sambile uthi wayesathi vuka masinya mntanami uthi thatha thina boShembe sikhuluma nomuntu ongalifakile iduku ekhanda ngoba wena uyakwazi nomntwana uthi wasengithatha isethe lengane limhlale ihlaza lesikole uthi ngalifasa wayesathi thina boShembe asimmuze umuntu ikhanda lakhe ngekho mhlophe uma umuntu wesifazane fasa iduku elimhlophe ekhanda uthi ngahamba ngaphuthuma ngathatha isethe elimhlophe ngasengilifasa ekhanda uthi wayesathi lalela mntanami uthi wayiphethe amasaka amabili lendoda leli linye wasebeka phansi leli wasebeka phansi wayesethatha nguvulele mntanami indawo ayihambayo uthi wayesethatha isandla sakhe lesesinye ngathi simnyama lesesinye ngathi siyakhanya wena ubona i-touchscreen lefoni yakho uthi wayesemvezela lesesikhanyayo wayesethi ungubani lo idlala iskrini sidlala esandleni sikabhompela utheni uShembe mayesethi mangifele esandleni sakho ingoma yasho uNazaretha uthi ngase ngiyibona ngingene ethaveni ngiyohlala ekhonini uthi ngahlala ekhonini phakathi uthi wayisilokhu ithele ndoda ungashalasi buka uthi ngase ngiyibuka ngaphuza utshwala uthi ngase ngiphimisa phansi wayesesondele lesikhafuthini esincane wasesixosha isikhwehlela esifaka plastiki wasesiphose esakeni wasiyaphuma yena lo ongikhombisa isandla sakhe uthi wayesathi asambe mntanami uthi uyakhumbula leli ilanga ungena ethaveni uthi ngiyakhumbula uthi lapho afela ukubulawa kwabantu kodwa ngakulekelela bangakubulala iningi ngakho indaba lentombazane ngicela ukuyishiya ngikhuluma nesimasona kithi bese ngihlala phansi Sake sahamba lensizwa ngithi sawuthandaza ngiyakwazi ukuthandaza insizwa sahamba sawuthandaza komunye umuzi omunye umntwana usise sekhula kakhulu sahamba sakhuleka sasayifika insizwa ngihamba naseyincane zenabasu akushangomile kwasho zona sathi mntanami khipha impahla zalo sisi engekho esibhedlela sizothandazela zona kuphelena amen ayilangiphoxa lelizwe selimukile siqale kabi inkonzo yahamba emoyeni kodwa uShembe ukhona zazi insizwa sasingafihli into abasiyibone kahle sithi cha lena iyona nansi ikhona angisenalizi thatha khoza unebhadi umuntu obheka isikhathi njengamanje utshele unebhadi mawubheka isikhathi njengamanje Hebrews 4:12 azange uzodlala sizelapha kaMdedele sophathisa onyasi ngiwasemambatheni emsinga igama lami ngumcabangeleni ngumhlabishintshiwa kambatha fundela baba Ngoba izwi likaThixo liphilile. Lelize sisengana lapha kaMdedele liphilile. Lona linamandla amakhulu. Libukhali kunenkemba. Zonke izinhlangothi zombili. Zonke izinhlangothi zombili. Lihlala kuzohlanganisa ukuphefumula nomoya. Lizohlanganisa ukuphefumula nomoya. Amalunga nomkakhe. Amalunga omkakhe laso osibhalwe sikaShembe. Izisa ucabanga nokukhiza kwenhliziyo. La izwi ophomosi Wada dopiano Ozenhliziyo Zenhliziyo yami 189 Zenhliziyo
sikezweni lakithi eMsinga singene ethempelini sithola imbuzi ifile ngaphakathi esangweni leNtasuthi. Le mbuzi yakabani? Uma ngingena endlini yokusonta sithola indlu yokusonta igeleziwe. Uma sifika phakathi izinto zesonto igubhi indondo zengane zenabashu zishisiwe. Kunabantu abenza umganga ezweni lakithi. Le ndoda yafika yayishisa lezi zinto yayisinkeda yayisikhula phakathi yayisilinda amafoto kaShembe nendlu yokusonta. Yeah. Athi ha kuyaphela lo sasa kuyaphela usekho kuyaphela wonke yamusekho unjalo awuzobona lento esahlele yathi nduna angingeni indaba yenu makukhona inkinga uzela amaphoyisa zathi lezimso zakithi asinabiza amaphoyisa sinayo inqaba yethu isemzini oyingcwele wasemhleni kwase kumele zilwe zithasi hazi asinazisa esinavida sayensizwa bathi kumshumayeli bahlanganisa imali bathi umshumayeli ugabela awuqaleli yokushela emzini oyingcwele wasemhleni niyazi bangcwele ngo-2019 uShembe wayesemhleni ngoDisemba ungathiwa esenelisiwe cabanga zathi nayifika phambi komnikazi bathi unasezulu wenzenjani mshumayeli wathi umshumayeli sithola inkinga enje wathi animangi yini indawo wathi asiyimangi wathi ithempeli lingakanani wathi lidala wathi inkosi yezulu nomhlaba yayisithula esikaza ngapha ezinto embi kakhulu izwi kaShembe ithi inkosi yezulu nomhlaba ithi manje mshumayeli hamba ufike nibumgodo omude olingana nethuna mafike edolobheni langakini uthenge u-20 litha wepetrol bese lezi zinto niyifaka phakathi nishise zonke uthi ngothi mangabe ninika ngokwamishi upetroli inoyithi bhu umlilo uyofutha esiswini sakhe le nto yenzele nto Bangala isitha awugidi akusalutho kuwe vela na ugidi makusemgidini uyibukela imgidi manje makule mathempelini uyapractice upractice awenzi lutho unyube nje Zafika zinto wathi ngo-23 ngomhlaka 22 sawubumgodi sathi izinto zasho ate balibeka awezidale athi mlilo mahabungisha suthatha upetroli uthi bhu suthatha upetroli uthi bhu ehlabeka indoda
yahlabeka indoda bafishwa bathiwa le ndoda hayi iyagula asabe sayibona bathiwa yiki segoli sekuyafishwa manje yazi ukuthi yenzeni ngomhla ka-10 kuMashi awukhala icilongo awulokwamukela yahambe emhlabeni lendoda namhlanje ayikho yazi yesibili ngoMeyi yahamba esithathu ngoJuni yahamba namamabili afika uMhlambululi abazongela intethelelo bathi sonile madoda amahlanu uthi umvangeli ngelinye ilanga uthi wafika insizwa lapha emampondweni esabelweni ithi insizwa Nkosi yezulu nomhlaba ngehlele isono ejele lesi sono esingehlele Nkosi angazi kanjani ithi Nkosi yasifika isono sayo esingehlele ithi Nkosi hamba ubuye kusasa yathi mayibuyele insizwa luthi unyazezulu unendoda ngibabonile ababili ngababona abasekhaya mama wakho kodwa abasekhaya mama wakho ekhaya baba wakho angibaboni hamba ubuye Nkosi verse 24 Masama 1 verse 24 ithi mayibuya lensizwa ngakusasa ithi Nkosi ngibabonile abasekhaya mama wakho nababini ngababona uShembe bonke bathi mntanami intethelo yakhe abanayo uthi lensizwa yonda yafuna ukuzwa izwi lolo lesinayo ohleze emhlaleni owunyazezulu ukuthi uthini yena yayisimfulathela yamnika ngothi yayisithi nami mina Shembe nyazezulu intethelo yakhe anginayo funa Nkosi Kalokho uThixo wabayeka kalokho uNkulunkulu wabayeka ezinganukweni zenhliziyo zabo bangcole bese bayangcola ayona imizimba yabo bodwa beyona imizimba yabo bodwa iqiniso likaThixo laphendula amanga iqiniso lanyazezulu emhlabeni laphendula amanga abantu bahlonipha bakhonza udatshulwayo bakhonza umthetho kahulumeni kunayo dala unyazezulu obongela kuze kube phakade amen hamba nayo ngalokho uThixo wabayeka ngalokho uThixo ngoba bafisa kuwo uThixo bafisa abesifazane babo baphendula umkhuba wokudabula mana baphendula umkhuba wokudabula uphambene nokudabula ngabe ngawintombi wena kanjani imizwa yentombi baphendula umkhuba wokudabula namadoda ayakumkhuba ukuthi abanemizwa umuntu wesifazane wokudabuka asangomezani ngokukhanukela wodwa amadoda enzala amadoda obubi zidle uzibela amathambo uma indoda ilala nosisa ukudlala nesifazane bezilomnela bobili ababulawe indasabo yobuswa ngesifazane verse 29 amathambo ithi moya kamudabuka kakhulu kwakuyisonto emva nathi ithi Nkosi indaba njengoba ngimbona amaNazaretha uthi nanoma ngene emasangweni onke uthi ngene emasangweni angena ihlahluthi angena omama angena amakhosazana uthi kodwa into ebuhlungu esangweni namakhosazana bekukhona onondipho uthi mphathelani uthi siyahlala intombi wahlala intombi uthi abonondida bebegqoka nje bebegqoka iy'mele emakhanda zokufakela kusho Nkosi uthi abayofaka iy'tenti ezikananzima nomugabo nomumbathi igolide nomungenzi makeup uyasebenza
abakuthandayo bayakuphela bafisa ubuzani ufe esikhathilanga manazaretha unendindo abanye bebenze izipho abanye beruthilemo abanye bethamashiya ithe inkosi yezulu nomhlaba ithi ngithema ngiphaphama intombi zaleli bandla zadikila zonke zaphuma basolondindo sohlweni ngifuna ukwazi ukuthi manazaretha lezi ntombi zaleli bandla esinazo ezangamakhosazane angabe isono yini lesizenzayo noma iloyo moya okumele ususwe umva umasingasela lapha ayikho intombi ebedinzipho masingasela lapha ayikho yini intombi efanele zokusabela akusibona ndika obona inkosi yami Manazaretha akasifanele nezona akasifanele uShembe sikhululekile emsebenzini kunefemi ifemi igadwa yi-security unogada amagada ifemi uba yedwa ngoba i-entrance yodwa kuza kanjani ukuthi ugada amafemi amaningi uwedwa kuza kanjani ukuthi ugada amafemi amaningi uwedwa yathi kufuna ukugama kathola uthola umthetho ekazozaleni isinasi kanti umthetho uyadala ungagama abantu abaningi yalitsamu iqasha kandala ama-security amaningi ifemi iqasha kandala ama-security amaningi emzini wendoda makhosazana kufuya ikati emzini wendoda kufuya ikati umsebenzi wami wenzayo ubambe igundane uma wenzeka ikati lisuthi ibambe ngelibona ikhunda yayo izileke liyithagethi ibambe inqamula ikhanda mayisi inqamula ikhanda uthamuka ikati lakamabaso mafika lakamabaso lilambile izothola sidumbu esidliwe ikati lasekhaya leli ikati lakamabaso umalidla izothi ho kudele wadla ikhanda hayi ngibonamazelo lwana makhosazana uzofika ikati lakamabaso lifika ikati lakamabaso lithi ho dele wadla ikhanda unedabulo wadla ikhanda ngifisa intombi zakithi inganehle nokho inkosi usomazozini